Ndeka mbifurize kugubwa neza nshuti bakunzi mukomeje kudukurikira aho ngiye kuba mbagezaho amakuru mashya. Inkuru yacu ya mbere katuyihere mu Burundi aho imiryango irenga 300 yasenyewe n'ibiza. Turakomereza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho tuvuga ko Amerika yagabanyije ingendo z'abakozi bayo muri Israel mu gihe hikanga igitero cya Iran. Turasoreza ku cyemezo cya komisiyo y'amatora kuri Jacob Zuma cyaburijwemo n'urukiko. Reka dutangire kuri iyi nkuru yacu yo mu Burundi aho ivuga ko mu Burundi imiryango irenga 300 yasenyewe n'ibiza. Abaherutse gusenyerwa n'ibiza bigera kuri 300 bahawe ibyumweru 2 kuba bimutse aho bari batuye bagashaka ahandi bimukira. Ubuyobozi bw'umujyi wa Bujumbura nibwo bwatanze iyi nteguza y'ibyumweru 2 aho byavuze ko iyi miryango yasenyewe cyo kimwe n'abandi babangamiwe n'ibiza kuba bimutse bitarenze iyo minsi yatanzwe. Abategetswe kwimuka kandi harimo abo mu bice bimwe na bimwe byo mu gace ka Tumba aho imiryango irenga 200 nayo yasenyewe n'ibiza. Imvura iherutse kugwa muri Kongo niyo yabaye intandara hanini y'ibi biza byibasiye Burundi kuko yatumye umugezi wa Rusizi wuzura uhurirana n'indi migezi nka Muha na Ntahangwa nayisuka mu kiyaga cya Tanganyika nacyo gitangira kumena amazi asakara muri bimwe mu bice byo mu Bujumbura. Inkubiri y'ibi biza yahitanye abantu 3 abandi 5 baburirwa irengero harimo n'abana n'abagore nk'uko abayobozi bafite abaturage mu nshingano muri Gatumba babivuga. Kuba benshi muri iyo miryango yasigaye heru bakusanyirijwe ahitwa kuri poto ya 27. Raporo y'ikigo cy'igihugu gishinzwe gukumira impanuka ziterwa n'ibiza yerekana ko imyuzure ituruka ku kiyaga cya Tanganyika n'uruzi rwa Rusizi zimaze guhitana abantu benshi abarenga 100 bakaba baravuye mu byabo mu myaka 5 ishize. Reka dukomereze ku nkuru yacu ya kabiri aho ivuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagabanyije ingendo z'abakozi bayo muri Israel mu gihe hikanga igitero cy'igihugu cya Iran. Amerika yagabanyije ingendo z'abakozi bayo muri Israel mu gihe hikanga igitero cyo kwihorera cya Iran. Ambasade ya Amerika yavuze ko abakozi basabwe kutajya hanze ya Yerusalemu nini aho ni muri Tel Aviv cyangwa ibice bya Beersheba mu rwego rwo kurushaho kwirinda. Iran yiyemeje kwihorera nyuma yaho Israel iteye ambasade ya Iran muri Syria mu minsi 11 ishize igahitana abantu 13 barimo abasirikare bakuru ba Iran. Umunyamabanga w'ububanyi n'amahanga w'Ubwongereza Lord Cameron yaterefoniye mugenzi we wa Iran kugira ngo asabe ko umwuka mubi utakwiyongera. Israel ntigeze yigamba igitero cyibasiye ambasade ariko abantu benshi bavuga ko ariyo yari ikihishe inyuma nk'uko iyi nkuru dukesha BBC bivuga. Iran itera inkunga Hamas umutwe w'abarwanyi b'abanyapalestine urwana na Israel muri Gaza ndetse n'imitwe itandukanye yo mu karere nka Hezbollah yo muri Liban ikunze kugaba ibitero ku banya-Israel. Abiciwe mu gitero cyo kuri ambasade barimo umuyobozi mukuru w'ingabo za Iran zidasanzwe zizwi nka Quds muri Syria na Liban ndetse n'abandi basirikare. Iki gitero cyabaye mu gihe hakomeje kongerwa ingufu za diplomasi mu gutuma intambara yo muri Gaza idakwira mu karere kose. Kuwa gatatu Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yavuze ko Iran ishobora kugaba igitero gikomeye kandi aniyemeza gutera inkunga ikomeye Israel. Komanda ushinzwe ibikorwa bya gisirikare bya Amerika mu burasirazuba bwo hagati Eric Kurila yagiye muri Israel kugira ngo aganire n'abayobozi ku bijyanye n'umutekano. Reka dusoreze kuri inkuru yacu ya nyuma ivuga ku cyemezo cya komisiyo y'amatora kuri Jacob Zuma n'urukiko. Urukiko rwashyiriweho iby'amatora muri Afurika y'Epfo rwemeje ko uwahoze ari perezida w'iki gihugu Jacob Zuma ashobora kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu mu matora ateganyijwe mu mpera z'uyu mwaka wa 2024. Ni mu gihe komisiyo yigenga ishinzwe amatora yari yemeje mbere ko Jacob Zuma adashobora kwiyamamariza uwo mwanya kubera icyaha cya ruswa yakurikiranyweho n'urukiko akaza no gukatirwa igifungo cy'amezi 15 mu mwaka wa 2021. Itegeko nshinga rya Afurika y'Epfo ntago ryemerera abantu bahamwe n'icyaha bagakatirwa igifungo kirenze amezi 12 kongera kwiyamamaza. Icyakora kuri iyi ngingo urukiko rushinzwe gukurikirana iby'amatora rwasanze icyo cyemezo kitareba abanyapolitiki. Kubura urukiko rwakuyeho inzitizi kuri kandidatire ya Jacob Zuma bimuha uburenganzira bwo kuzongera kwiyamamaza binyuze mu nzira y'ishyaka rya Umkhonto Wesizwe yashinze ritavuga rimwe n'iriri ku butegetsi African National Congress Party ubwo ni ANC mu magambo ahinnye. Ngendi Justine Uwizeyimana mukomeze mugubwa neza mbibutsa gukomeza mwakora like, subscribe, share na comment kugira ngo mukomeze mube update kuri aya makuru tugenda tubagezaho.